Ekitabo kya Nabbi Mika eshura ya mushanju oku Ruhanga yimusya abagwire akabasaasira. Eki nareeba ahabw'okuba mpindukire nk'orikusherura ebijuma by'omu kyanda ahu baaherize kushoroma n'eby'emizabibu ahu baaherize kuhumba hakabura omusana gumwe gw'okurya n'obu kyakuba ekijuma ky'omutiini ky'omuzigiijo eky'omutima gwangye gurikwetenga. Abarikutiina Ruhanga bahwire omu nsi kandi omu bantu tihariho n'omwe oine omutima gugororokire, boona nibagwera kushishagama, buri muntu naatega mwenishe ekigoye. Emikono yabo neekununkyerera ekibi kukikoresa obweziriki. Omutegyeki n'omuramuzi nibashaba enguzi, n'omuntu mukuru naagamba butune ekibi eky'omutima gwe gurikwetenga. Okwo niko barikubugabuganisa enaama zaabo. Omurungi omuri bo ni nk'omukwatangwe, n'orikukira kuba ohikiriire omuri bo ni nk'orugo rw'amahwa. Izooba ry'abarinzi baabo kandi ery'okufubirwa kwabo ryahika, mbwenu ho baarimbagirirwa. Muteesiga omutaahi, mutagira obwesige ahari munywani wanyu, kandi okwate akanwa nangwa n'aha mukazi waawe ow'ofumbata, ahabw'okuba omwana naaga yishe, omwishiki naagomera nyina, n'omukamwana naagomera nyina zaara, kandi abazigu b'omuntu n'ab'omuka ye. Konka nyowe amaisho gangye ndyagata ahari Mukama, ntegereze Ruhanga ow'okujunwa kwangye. Ruhanga wangye aryampurira. Iwe muzigu wangye we, otanyesiimirana, n'obu ndigwa ndimuka, n'obu ndishutama omu mwirima, Mukama aryambeera omushana. Ndyayemera ekiniga kya Mukama, ahabw'okuba nkamugomera okwisi obu arintonganira akansingirira. Aryanshohoza ampusya omu mushana ndeebe okuhikirira kwe, haza omuzigu wangye akireebe akwatwe enshoni, owangizira ati Mukama Ruhanga waawe arahi, amaisho gangye garyamwesiimirana, kandi obwo aryaribatererwa nk'ebyondo by'omu muhanda. Eizooba ry'okwombekeraho engo zaawe z'amabaare, ery'izooba emyatano eryirizibwa hare. Ery'izooba baryabahika barugire Asiriya okuhika Misiri, okuruga Misiri okuhika aha mugyera Fulaati, okuruga aha nyanja okuhika aha ndiijo, okuruga aha rushozi okuhika aha rundi. Konka ensi eryahinduka ihamba neeturwa abatuuzi baayo ahabw'ebirugire omu bi barikukora. Riisa abantu baawe n'enkoni yawe, obusyo bw'obuhunguzi bwawe, abatuura bonka omu ihamba eriri ahagati y'ensi erikweza, kabariire omuri Bashani na Giliyadi nk'omu biro byira. Ndyabooreka eby'okutangaaza nk'ebi naayorekire obu waabiire nooruga Misiri. Amahanga garyabireeba gakwatirwe enshoni amaani gaago goona, engaro gazita aha munwa n'amatu gaago giigare. Kandi garyarigasa omu cuucu nk'enjoka, nk'ebintu by'omu nsi ebirikugyendesa enda. Baryaruga omu bigo byabo nibatetema, bahindukire Mukama Ruhanga wiitu baine obwoba, batiine aha bwawe. Ni Ruhanga ki orikushushana niiwe, osaasire okutahikirira, oyehuzye ebicumuro by'ab'obuhunguzi bwe abasigiireho. Taguma na kiniga ebiro byona ahabw'okuba ashemererwa embabazi. Aryagaruka kutugirira esaasi, aryaribaterera eby'okushisha byaitu ahansi y'ebigyere bye. Oryanaga ebi byaitu byona omu maizi mingi agari ahagati y'enyanja. Oryakwerera Yakobo eby'amazima na Aburahamu omukorere eby'embabazi, nk'oku waaraganiise batatenkuriitwe okwiha omu biro byira.